radio iso. Mula gombloh karak. Di radio aku dengar lagu kesukaanku Wah, gombloh nganggo ye. Nganggo, Mas. Ana. Oh, ada? Ana ya. Ana. Ku telepon di rumahmu sedang apa sayangku. Ku harap engkau mendengar. Wah, hafal ya. Ku katakan padamu nih. Iki penari latare. Teruske nganti rampung. Yo. Malam minggu pukul 7 aku apel di